The Tour du Monde cycling. Through stunning landscapes and vibrant cities, the peloton races, the pursuit of victory. Amateka y'umukino w'amagare cycling ni urugendo rurerure rwatangiye mu binyejana bibiri bishize. Uyu mukino wavuye ku buryo bwo kwitwara usanzwe uza guhinduka siporo ikunzwe cyane ku isi ndetse no mu Rwanda by'umwihariko. Dore incamake y'uko byatangiye. Inkomoko ya mbere y'amagare. Mu ntangiriro igare ntabwo ryari riteye nk'iryo tuzi uyu munsi. Umudage witwa Baron Karl von Dre niwe wakoze igikoresho cya mbere kimeze nk'igare, Loaf machine, ariko kitagira amapedalo pedals, ibi dukandagira tunyonga. Bagendaga bakoze ibirenge ku butaka basunika nk'uko bigaragara kuri iyi foto. Aha ni mu 1817. Velocipede mu 1860 yashyize ibirenge binyonga pedals bwa mbere kuri rya gare ryavumbuwe, bishyirwa ku ipine ry'imbere. Iri gare ryitwaga, bisobanura kunyeganyeza amagufwa, ko ryari rikozwe mu mbaho n'icyuma, rikaba ryari riruhije kurigendaho. Penny farthing ryo ryari igare rifite ipine ry'imbere rinini cyane n'iry'inyuma rito cyane, ryagendaga vuba ariko ryari riteje akaga kuko kugwa byari byoroshye. Umukino w'amagare wo wavutse ryari? Umukino watangiye gukundwa ku mpera z'ikinyejana cya 19. Isiganwa rya mbere ryabaye mu 1868 ryabereye i Paris mu Bufaransa, i Parc des Princes. Ryari rifite intera ya metero 1200 gusa. Isiganwa rya mbere ry'intera ndende ryabaye mu 1869 ribereye hagati y'imijyi ya Paris na Rouen mu Bufaransa. Ryari rifite intera ya kilometero 123. Tour de France 1903, iri niryo siganwa rya mbere rikomeye ku isi ryatangijwe na Henry Desfrange. Ryari rigamije kumenyekanisha ikinyamakuru Lotto. Twigarukire hano iwacu mu Rwanda. Umukino w'amagare mu Rwanda wo wajute. Mu Rwanda amateka y'amagare afite umwihariko ukomeye kuko ari wo mukino wa kabiri ukunzwe cyane nyuma y'umupira w'amaguru. Abakoloni n'abamisiyoneri nibo bazanye amagare bwa mbere mu Rwanda mu myaka y'1950. Isiganwa rya mbere ryabaye mu 1954 ryabaye mu gihe cy'ubukoloni, ryiganjemo Ababiligi ariko n'Abanyarwanda batangira kuryitabira. Tour du Rwanda yatangiye bwa mbere mu 1988. Icyo gihe ryari isiganwa ry'imbere mu gihugu. Tour du Rwanda yatangiye bwa mbere mu 1988. Icyo gihe ryari isiganwa ry'imbere mu gihugu ryakinwaga n'abakinnyi batabigize umwuga aribo bitwa ba amateur. Mu mwaka wa 2009 nibwo ryashyizwe ku rwego mpuzamahanga UCI 2.2. Ubu bikaba iri ku rwego rwa 2.1 ndetse mu 2025 u Rwanda rwakiriye shampiyona y'isi y'amagare, UCI Road World Championships. Dore ibice by'ingenzi by'uyu mukino uyu munsi. Uyu munsi umukino w'amagare wagabanyijwemo imyanya itandukanye. Hari road cycling, isiganwa ryo mu muhanda nk'iri rya Tour du Rwanda. Hari kandi mountain biking, isiganwa ryo mu misozi n'imihanda y'ibitaka.
hari kandi track cycling, isiganwa ryo muri velodrome, imbuga yubatse mu nzu. Hari BMX, isiganwa ryo gusimbuka no gukora udushya stunt. Ese wari uzi ko igare rigezweho rikoresha ikoranabuhanga rya carbon fiber rishobora gupima munsi y'ibiro 7, mu gihe amagare ya mbere yabaga remereye cyane? Kuri ubu ikoranabuhanga ryoroheje byose. Mu Rwanda umukino w'amagare wateye imbere cyane kuva mu mwaka w'ibihumbi 2009, ubwo Tour du Rwanda yashyirwaga ku rwego mpuzamahanga rwa UCI. Kuva icyo gihe hamenyekanye abakinnyi benshi bakoze amateka akomeye. Dore bamwe mu bakinnyi b'ibihe byose legends mu Rwanda. Turatangira kuri Adrien Niyonshuti. Uyu niwe ufatwa nk'umusemburo w'amagare mashya mu Rwanda. Niwe munyarwanda wa mbere wabigize umwuga professional, wakinnye mu makipe akomeye nka Team Dimension Data. Niwe munyarwanda wa mbere witabiriye imikino ya Olympic Games inshuro ebyiri, 2012 na 2016 mu mukino w'amagare. Undi ni Valence Ndayisenga, akaba umwe mu bakinnyi bafite amateka yihariye muri Tour du Rwanda kuva yajya ku rwego rwa UCI. Niwe munyarwanda wa mbere wegukanye Tour du Rwanda ikimara kujya kuri gahunda ya UCI mu mwaka wa 2014. Niwe mukinnyi kandi rukumbi wegukanye Tour du Rwanda inshuro ebyiri, 2014 na 2016 kuva yaba mpuzamahanga. Areruya Joseph akaba ari umukinnyi wageze ku bintu bidasanzwe mu mwaka wa 2017 na 2018. Yabaye umukinnyi wa mbere muri Africa, Best African Cyclist mu mwaka wa 2018. Yegukanye Tour d'Espoir muri Cameroon na La Tropicale Amissa Bongo muri Gabon. Biba inshuro ya mbere umunyarwanda yegukanye amasiganwa akomeye yo hanze y'igihugu. Bosco Mugabo na bagenzi be, nubwo UCI itari yakageze mu Rwanda mu buryo bwubatse neza, mu myaka y'igihumbi 1980 Bosco Mugabo azwi nk'umukinnyi wegukanye Tour du Rwanda ya mbere mu 1988. Niwe watangije ishyaka ryo gukunda uyu mukino mu gihugu. Mu mwaka wa 2025, uwo ni umwaka ushize, UCI yaje kubera i Kigali mu Rwanda ku nshuro yayo ya mbere nka shampiyona y'isi. Dore ibyamamare by'ingenzi byagaragaye i Kigali muri 2025. Ibyamamare mpuzamahanga aribo World Stars. Uwa mbere yari Tadej Pogacar, umunya-Slovenia, akaba ariwe wabaye kimenya bose i Kigali. Yegukanye umudari wa zahabu mu isiganwa ryo mu muhanda road race. Abo umukinnyi wa mbere mu mateka wegukanye Tour de France na shampiyona y'isi mu myaka 2 ikurikirana, 2024 na 2025. Hari Remco Evenepoel, umubirigi, yatwaye umudari wa zahabu mu gusiganwa n'ibihe time trial, ndetse n'umudari wa feza mu gusiganwa mu muhanda nyuma yo guhangana cyane na Pogacar mu misozi ya Kigali. Ben Heli ni umunya-Ireland watangaje benshi Kigali, wegukanye umudari wa bronze mu isiganwa ryo mu muhanda. Akaba ari we wa mbere uhesheje Ireland umudari kuri uru rwego kuva mu 1989. Hari kandi Madeleine Variere, umunyakanada,
uyu we yanditse amateka yegukana umudari wa zahabu mu cyiciro cy'abagore Women Elite Road Race. Marilene Lesser umunya-Switzerland yegukanye umudari wa zahabu mu gusiganwa n'ibihe Women's Time Trial. Aba nibo banyamahanga bari bitezwe cyane banagaragaye mu isiganwa rya 2025 muri shampiyona y'isi yabereye hano mu Rwanda. Abakinnyi b'Abanyarwanda Team Rwanda. U Rwanda rwahagarariwe n'abakinnyi 23 mu byiciro bitandukanye. Dore abari bategerejwe cyane. Hari Moise Mugisha, Eric Manizabayo uzwi cyane nka Karadiyo, hari Diane Ngabire, Jazira Mwamikazi, Venkere Masengesho na Eric Muhoza. Ibihe by'ingenzi byaranze 2025 Kigali World cyangwa se Mille de Kigali. Imihanda y'amabuye yari ihitanye abanyamagare benshi kubera ubugome bwayo no kuzamuka cyane. Ku kijyanye n'abafana, UCI yatangaje ko u Rwanda rwagaragaje ubwitabire budasanzwe bw'abafana ku mihanda, bitumira isiganwa riba rimwe mu yakunzwe cyane mu mateka. Igikorwa cy'icyubahiro n'umudari wa zahabu wahawe Tadej Pogacar akawushyikirizwa na nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Tour du Rwanda 2026 reka ariyo twinjiraho. Iyi Tour du Rwanda ibaye ku nshuro 18 kuva yajya ku rwego rwa UCI. Ni isiganwa ryihariye kuko riba riri kuba iri ni isiganwa ryihariye kuko riri kuba ku nshuro ya 18 kandi nyuma y'amezi make u Rwanda rwakiriye shampiyona y'isi. Iri siganwa ryatangiye kuri iki cyumweru tariki ya 22 Gashyantare rizasoza ku ya mbere Werurwe 2026. Inzira n'ibihe stages. Iri siganwa rizaba rifite intera ya kilometero 993 zose. Zaba zigabanyijemo uduce 8. Agace ka mbere nako kuri uyu wa 22 Gashyantare kava Rukomo muri Gicumbi kerekeza Rwamagana ku birometero 174. Nibwo bwa mbere Tour du Rwanda itangiriye hanze ya Kigali nyuma y'imyaka 8. Agace ka kabiri karatangira kuwa 23 Gashyantare kava Nyamata kerekeza Huye ku birometero 135. Agace ka gatatu karava Ihuye kerekeza Rusizi mu birometero 144 ku ya 24 Gashyantare. Agace ka kane kazava Ikarongi kerekeza Rubavu ku birometero 127 ku ya 25 Gashyantare. Mugihe agace ka gatanu kazatangira ku ya 26 kazenguruka mu mujyi wa Rubavu ku birometero 82. Aka gace kitezweho ibirori byinshi cyane Rubavu, hazwi cyane nk'aba bafana b'amagare. Agace ka gatandatu kazaba ku ya 27 Gashyantare kava Rubavu kerekeza Musanze ku birometero 84. Agace ka karindwi kazahaguruka ku ya 28 Gashyantare kava Musanze kerekeza Kigali kwa Pele Stadium ku birometero 146. Isiganwa rizazenguruka Nyamirambo nyuma y'igihe kirekire gishize hakoreshwa Kigali Convention Center. Agace ka nyuma ariko ka 8 kazaba ku ya mbere Werurwe kazenguruka Kigali, ni ibirometero 99. Dore umwihariko w'ikoranabuhanga n'amategeko muri iri rushanwa rya Tour du Rwanda ku nshuro ya 18.
kwerekana abakinnyi team presentation. Ku nshuro ya mbere abakinnyi bose berekanywe mu birori byabereye kuri Kigali Convention Center nk'uko bisanzwe bigenda muri Tour de France. Habaye impinduka mu mategeko aho abakinnyi bagiye guhabwa iminota y'inyongera bonuses mu bice hagati intermediate sprints, bituma isiganwa rishyuha kuva rigitangira. Dore amakipe n'abakinnyi bitabiriye. Hari amakipe 18 yose. Amakipe akomeye World Tour Devo, Sauto Quick Step, Movistar, Lotto, Intermarché na UAE Team Emirates Gen C. Abanyarwanda harimo Team Rwanda ikipe y'igihugu, Benediction, Banafrica, Maystars na Team Amani. Abakinnyi b'ibyamamare harimo Enoch Maruhan umunya-Eritrea utegerejwe cyane, ndetse n'abanyarwanda nka Moise Mugisha na Eric Manizabaye uzwi nka Karadiyo bahigiye ko uyu mwaka igikombe kigomba kuguma mu rugo. Muze rero twese twere ijisho kandi dushyigikira abashoboye. Ndabashimiye, nitwa Modeste M4. Aha ni ku ijambo ry'ubwenge by M4. Bye.